Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Базар Аламы каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн апта күнүнө жекшемби Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз достор. 22 февраль болду. Уйлар жака келдик, букалардан кийин. Ол уй сатылып алынды дейт, 84 000 болуп турбу. Базар Аламы деген экен. Ол этке бул канча сурап атасыздар? 130 000, Жақсы. Кысыр. 130 000. Так, мынага. Элита ойлардын бияктан турат го. Канча экен бул? 140 000. Кысыр бул саамы кандай? Эси жок. Этке да бул, 140 000 сурап атасыз. Канча болот эми магазин? Сода кылып атасызбы? 130 дейт болур. Мага. О, швейц кимдики экен, 180 000. Мага. Швейц. Бир байке постоянно сурайт. Билбейт экенсиң, Швейц болсо керек, байка айтып коюңуз эми, комментарийде жазып. Швейц ушундай болсо керек. Так, монсунун желиндерин караңыздар, желине. Кимдики экен бул? 220 000. Музоосу мененби? Бешинчи тут. Музоосу менен. Сүтү канча бар экен? Бул экинчи баласы экен. Унун баласы экен бул, Экинчи баласы. Музоосу эркек бургачы экен. Эркек берди го дейм. Эркек, Бул сүтү канча бар экен дейм да? 28. 28. Пародасы кандай экен? Алатоо. О, Швейца могул, Алда ошол алаңда. Швейц. Ушул жерде военникке кийинип алып турган. Каппан алдында сөз жатат экен. Так, бул кетиптир. О, сурасам айтпай коёду муну. Так, могу кунажын экен. Бул канча экен могу кунажын, Билбедиңизби? Ону? Билбейм, эсин таппай койдум мен да алай. Сиз да таппадыңыз. 110. Уну 110 000 дейт, Мен аркын алдым. 135 койдум. Ону музоосу мененби? 135 алынып мына. Мына желиндери. Бул канча сүтү бар экен эми? 18 литр. Бул канчанчы баласы экен? 4-чү баласы. 18 литр. Сүтү бар экен. Мына экен. Дагы алайын дейсизби? Жакшы. 180. 180. Билбейм. Силердики? 180 000. Канчанчы тут? 3-чү. Азыр канча сүтү бар? 15-16 литр сүтү бар. Торпоолу эркек. Муну өзүнүн кандай пародасы? Пародасы. Симентал. Симентал, Сиздики экен бул? Жок, биздики эмес. Так, мына желиндер бирөө иштебейби? Желин. Төртөө тең иштейби? Жакшы. Байка канча болду бул? Канча? 105 000 болду дейт мына. Галштин приз деген парода. Жакшы. Базар баа берди, берилекпи буга? Берди. Канча? 165. 165 берди. Канчага болот? Канчага бересиң? 70 лira. 170. Номер калтыранда номер. 0500 79 52 Dostlar çalaslar. Так, assalomu alaykum.
Bu boğaz akşada. Yok benim. Abi şükür. Qancha ekan bu? Ko'pakni qaradingmi bu? 150 ming. Yaxshi. Ha bu qarasi kimniki ekan? Bordim yeylari yo'qmi? O'zi qancha ekan bu? 90 ming. 90 ming so'rayapti. Bordim yeyiz yo'q. Baylab qo'yib ketgan. Tak, monzraqchi. Assalomu alaykum. Qanaqasiz aka? Bu qanchasini otasiz bu yo'qa? 170 mi? 55 ga bermedim. 155 ga bermedingiz. Muzovsi bilan da bu, ha? Tak, bu Erkek qanchani tug'an u ekan endi? 3-chi, ha? Bu uylar aslında sütü qiziqtiradi-da. Sütü qancha bor endi? Sütü 20 ga chayin, ochiqni aytish kerak. 20 yoktu. 20 ga chayin deydi. Gelinleri. Anda olgan u ekan. Bu parodasi qanday mi? Alatop. Muzovsi bilan 175 ming. Dini qisqa ekan, cho'ng u ekan bu. Assalomu alaykum. Pastlarmısın? Yaxshimi? Ketdi? Qanchaga ketdi? 77,5 ga ketdi. Nima ekan, o junga o'xshaydi. 77,5 ming. Mo'l olsun men. Ah, Qarov tap olsun. tak, buna egiz tuy turganda ekan, ha? Qarovda Alatop. Bu qanchani tuti? Eki bozordan keyin to'yda bu. Qancha oylik dedingiz? 4. Jelin to'lib boshlab turibdi. 4-chi. Bu qancha so'rayapsiz? 120 so'raydi. 120 so'rayapsiz. Yaxshi. Do'stlar, hozir nomerini qoldirib ketamiz. So'raysizlarmi? Egiz to'y turgan bu. Men o'yimcha qarangizlar. Qursog'ini. Nomer qoldiringiz ana. 0507 0507 72 72 48 48 74. 74. Qayerda turadi? Belovoskida. Moskovskiy rayon Belovosk aylanida turadi ekan. Do'stlar, chalasizlar shu nomerga. Assalomu alaykum. Qanaqasiz aka? Qancha so'raysiz buga? 150 ming. Tamam, 100dan jo'g'orimi? Bu bo'z bu qanday? Sağan ekan, 17 litr süt var. Qanchani tuğdu bular? 5 ta tuğgan, ha? Yaxshi. Bu parodasi qanday endi? Parodasi Bilmaysiz, ha? Yaxshi. Ha, bozor baho berdi. So'radi. 110 bergan. Eko'ni? Ertemenen? Ertemenen 110 ming berdi. Ha, qancha beresiz? Bere turgan jeringiz? 140 ga beradi. 140 ga berasiz, yaxshi. Nomer qoldirasizmi? Aytыңыз. 0700 26 36 54. Dostlar, chalasizlarmi? Art jardında ko'rsatib qo'yaymi? Kelinlarni. Yaxshi. Qancha olib oldingiz? Assalomu alaykum. 90 ming deyman. Alındır. Yapatık. Bayga qancha oldu bu? Alındı? 85 oradan çok bunlar. Uqpaz meni so'rasam. Qancha so'ratasiz? Tartmaymi? Ma'qul. Tak, cho'ng boshqacha uylar bor ekan ham. Arzon beradi. Qonajin qancha ekan bu? 60 ming. Sütü var mı yo'q mu? Nega? Jelinlari 8 litr sütü var deydim ben. 60 ming so'm. Qarangizlar. Kichkina qonajin. Uy. Qancha ekan qonajin?
80 bin. Boğaz mı? Boğaz mı? Qancha ana? 80 bin deydi. Жақсы. Так, мынага. Уй базар. Мында көп четтен қараңыздар. Hazır tuvalet жаққа бір шығып тұр чөйік жанда. Қанша сұратасыз ба? 100 мың. Tıkılıp kalasın mı? Kanca kam bu muzu olmuyor mu? 130 tokola. Kanca sütü var mı? 15 litre. Kançanın tuğdu bu? 3. torpa mı ola? Torpa erkek vurgaçı mı? Vurgaçı. 130 bin deyip. Жақсы. Kança verir? Bismillah. Şef kaçası otası mı? 80 mi? Boğaz mı? Bilmeyim neydi? Жақсы. Ayak ötek. Так, o boğaz akşaydı. Boğaz uy. Ақсақал, ассалаумағалейкум. Қанша екен бұл? Сіздіге қарабайым? 125 мың. Боз ғой деймін бұл? 8 ay boz. 8 ay boz. Magazinski бағасы қанша? Magazin бағасы? Magazin bazı 120. 120. Пародасы қандай мұның? Şüvetli balası. Швецтің баласы? Дағы қайсы? Дағы қайсы бар сіздік? Bu ne kadar bu? Бұл дағы сізге? Bu da balası. Birine tam öğrendim bu gelmez sahilde. Бұл қаншаның туды ем бұл? Bu ne kadar 3. 4. tur. Бұл үшінші туд. Бұл дағы боз. Ne da boz? Қанша? 115. 115'ke oladı. Қанша айлық боз бұл ем? 9 ay bulayın hep kalkar. 9 ay bolayын деп қалды. Ağladım bilmeyim. Жақсы. Мына ке. Екі өлі сіздікі. Номерді айтыңыз енді. 777. Кемпірлер сұрайды кәмір. 777 67 31 67. 67 31 67. 75'te. Жашым 75-те дейді. Жақсы. Сол номерге çalasыздар достар. Уй керек болса. YouTube'ga çağırır dedi. YouTube'ға шығады да. YouTube'ға шығады. О, өзің сартайым? Hakkır. Жашым 75-те дейді. Номерді айттым, çalasыздар уж. Номерің, екі үй бар. Kempirim var. Кемпір бар ба? Kempirim 70'te. Кемпіріңіз 70-те. Екіншісі керегі жоқ. Yok aynen. Kempirin düğününü istemem ki. Жақсы, жақсы. А, мойын кімдікі? 140 мың, а? Мұның парадасы қандай? Ментал. А, мұна қарач. Кетті. Қанша кетті? Мұны текшері отастар ба? Боз екен. Парадасы қандай екен? Сатылды да бұлай? Мұна ке. Қолды салып текшері отады. 170'e gitti dedi. 170'e gitti de bu lan. 170'e gitti dedi. Ha bu kimdi ki? Allah'ım. O şemesi ki. Assalamualaikum. Qancha so'rashlar? 140. Muz olsun beni. Muz olsun beni. 100 çoğun ekan ha bunlar. 140 mı bunlar? Muz olsa erkek. Ataman mı? Tak, bunun parodası qanday? Ha bu qanchasi torpa? 4-chi. Жақсы. Sütü qancha var endi? 15-16 litr sütü var ekan bunda. Qancha bo'ladi to'xtay turgan jeri? Bozor.
Жақсы. Номер қалдырасыз ба? Мақұл, жақсы сатыңыз. Номер қалдырбайыз дейді. Амин. Точносын сұрап қойайыншы. Қаншаға сатылды дедіңіз бе? Ем бағалаш отасыздар, а? Жақсы. Бағалаш отауыз дейді. Так, мына. Сментал, ассалаумалейкум. Сіздікі ме? О, қанша сұрайсыз? 170 мың. Мынаке. Бұл қаншан туды? Сүті бар бұ, жоқ бұ, боз бұ? Боз, а? Қанша айлық? 8 айлық, а? Жақшы. Боз екен. Базар баға берді? Қаншаға болады ең бере тұрған жеріңіз? 175 сұрап атасыз. 170 сұрап атам, 170. Қаншаға бересің сонда? Номер қалтырасыз ба? Қалтырбайсыз ба? Сментал. Мясо молочный. Так, мұз олсымен екен бұл. Қанша екен бұл? Кімдеке? 150 мың. Так, бұл жерде бір болып тұрады. Егіз той тұрғандай чоң екен құрса. А, бұл кімдеке ба? Алынды. Қанша алды? 114. Бұл бүгін ертең тойды ма? Егіз той берсе жақсы. Мынаке 114. Сатылбайды екен бұл. Так. Ассалаумалейкум. Кімдікі екен бұл? Сатыла ма? Қанша сұрасыз? 170. Мынаке. Бұл қаншаншы торпақ екен мұна? Üçüncüsü. Sütü kança var mı? 20-25 litre. Var o da Şveça. Size jurnalistler mi? YouTube'da. Ha, молодец. Mınake. Tatlı kaçınız daha koş atmanızı, biz şey kötü. Şimdi Uydu sat otaslar mı şunda? sat ata. Ya alğanı geldinizler. Alğanı geldi. Alğanı geldik biz. Şunu kör otaslar da şunda. Şunu kadar fazla. Kança bol değil mi? Kança 170 lira atasın ha. 170 lira atasın. kança beri otas? 120 euro. 50 bin liraysın sen. Alas benim. Mınake. Bu kança olur değil mi bak? 165. Oho. Olur 165. Açan sinemeden? Üçüncü tuğut. Жақсы. 25. Bu soda olacak kütü otursam hazır pişmeye takşıydı. Жақсы сатыңыз. Тарттым. Так, молыңыз кімдікі? Ha? Қанша сұрайсыз ба? 155. 155. İçinde ikincisi mi? Қанша айлық болыңыз бұл? 9 ay болып қалды. 9 ай болып қалды, а? Бұл пародасы қандай екен? Алатау ғой, değil mi? Алатау. 155 мың. Жақсы. Номерлерін сұрасам бермей қойды. Көй. Мәке. Assalamualaikum. Qandaysiz baka? Toza, Qunajin. Ikkinchi tuğut kötek. Ikkinchi tuğut Qunajin. Parodasi qanday buni? Toza Golstein. Toza Golstein. Mana kejelim. Top-to'g'riq bo'lib chiqib turadi. Qancha sütü var ham? 25 litre süt var dedi. 25 litre sütü var. Alıp satamiz dedi. Bu hem qancha bu? Magazinskiy bahosini ayting sразу. Hem 150 de otağız düşüp beresiz da. Tushib berasizlar, ha? Bir o'ylaysizlar? Narxında. Markada.
Assalamualaikum. Так, бул музоо менен экен, а? Uzası bilen, uzası bilen. А бул породасы кандай? Канчаны тууду? Бұл Чернопестрой 4-cü muzosu. 23 litre sütü var. 23 litr sütü var. Чернопестрый 23 litrine qarаңыздар. Желиндер. Жақсы. Екеулесіз, да? Номер айтасың да? 771 73 75. Екі үйді көрдіңіздер достар. Сүтті үйлер екен. Чаластар, жақсы. Жақсы сатыңыз. Мына екен. Краснопестрый дегендей. Muz olsun yani. Assalamualaikum. Şimdi keken. 220 mi? Bunun paralası qanday? Ayşirska. Muz olsun urg'aç ekan. Qancha süt var mı? 30 litr süt var deydi. Buna qarаңыздар. Jelinlerini. Assalomu alaykum, do'stim qanday? Yaxshi. Mana jelinlerini qarаңыз. Hech ko'ra olmaydim, chiqardim. Bu jelin men bozor olaman. Ho? Qancha oldi torpaq? 40 dan oldu, 40 dan belki. 40 milyon oldu. Toğu ular. Toğu. Hocamlar. Cinavada toğu. Ayşirski paroda deydi. Qancha bozor baho berdi ekan? Beroda. Yaxshi. Tartdim. Torpaq urg'achi. Ayşirski paroda. 30 litr sütü var. Qanchani tudu o'shanda bu? 4-chi tuvut, ha? Yaxshi. Nomer 0552 79 52 mına 30 litr süt var uylar. Güzelliğe bana, güzelliğe. 160 kaç, 160 kaç. Yok olmaz. 560 kaç. To'xtay turgan jeri qancha? 205 lira. 205. Mana aka. Katalog 205. Жақсы сатыңыз. Азыркы номерге чаласыздар достар. Рахмат. Қонағың кімдікі екен? Olgan. Birinci tur 7,5 ay boz. Birinci tut 7,5 ay boz. Ayşir. Paroda Ayşir. Onun kızı o değil mi? Bir paroda. Qancha so'radinglarimiz? 135 mi? 135 mi? Sırası nomer aytыңыз anda. 0709 0709 316 310 310 Karabalta'da. Karabalta'da ekan. Dostlar çalasızlar. Al. Bu kimdeki ekan? 185 mi? Bulda birinci tut 185 mi? Boz emas mı? Boz. Qancha aylık? 1 ayga jetpey tuv. Bir ayga jetpey tuv deydi. 185. Bunun parodası qanday ekan? Чернопестрый, мына Галштин. Жақсы. Азыркы номерге çalsa болады, а мында? Азыркы номерге çalасыздар, достар. Так, видеоны аяқтайбыз енді, достар. Видео жақса лайк басып. Видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарийда қалдырасыздар. Каналға қатталғанды ұмытпаңыздар.